Angge es. Ini napa? Saya sekedik lah, Bu. Kula niku kalih sing putih nggih. Nggih, ngoten. Niku nggih. Air putih. Nggih. Halo. Mbak Fitra. Belanja apa? Suwun. Kak, Mbak napa? Dia sama motor sana berhenti orang. Masih sekecil lah biasa. Biasa. Ketan nireng, gerendul. Jenang beras. Jeli ager, cendol. Hihi. Apa? Sini. Yang putih menyambut. Orang putih. Ini sendalnya nih. Sini ya. Itu apa bareng? Ngambil utang. Ini apa? Loyang. Oh, ini sini. Yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, enak. Apa tadi? Gendong legend. Lokasi Pasar Gringging.